ke mubtada i'rab itu wahid tengku jitu khabar oleh ngendali ke pae wairakan naib pae nun maf'ul dukun akan gosipun yang kemadai tabuhan bakti tamyen apa mudaf ilai dukun bagi bangun dibamin anfa nehodi dapat dikaf dilampahkan pasti ala dia wali jilatin berbusyarat idza suilat jimuhan bajan masa dan majrun mujadatu kemudian isim ma'rifah muhadzalif berija dan majrun mujadatu kemudian isim ma'rifah muhadzalif berija mujadatu kemudian isim ma'rifah muhadzalif berija jumlah fi'il munyajatu kemudian isim ma'rifah muhadzalif berija kemudian fa'il berkira nisutafin malakalai syahidah yang kedua libah maf'ul wa ikaum nisutafun wala tulku bi'aidikum bilahikun oleh wa'irakan fi'ilah tengku sebulah penatapan tanda isimnya jilatun alamat kafat dan mini dengan ayat musnah tanda fi'il dijihasipun alamat kasin saufa pun